Porodice i prijatelji su složni u tome da posle jednog Rankića ostaje priča o njegovom delu, ne o njegovom kraju. Proslavljeni glumac Zoran Rankić preminuo je danas u domu za stare u Beogradu. Kako Telegraf saznaje, godinama se borio sa rakom i na kraju izgubio bitku. Bio je okružen porodicom i prijateljima koji su složni u tome da posle jednog Rankića ostaje priča o njegovom delu, ne o njegovom kraju. Portal Udarne vesti Balkana izražava saučešće porodici, kolegama i poštovaocima velikog glumca i književnika. Bio je najpoznatiji po ulogama Nikole Kalabića u mini TV seriji Poslednji člani, Žarka Popara u TV seriji Srećni ljudi, emitovani na TV Beograd i RTS-u. Autor je dramskih dela Kalemegdanci i Skretnica. Objavio je knjige aforizama. Više od 15 godina bio stalni saradnik Ošišanog ježa. O večernjim novostima je 80. godina prošlog veka imao satiričnu rubriku Aforizmi jednog glumca.